ntangiye ngusuhuza kandi nkwifurije kugubwa neza wowe ukomeje gukurikira ibiganiro bya Nunu Lava TV aho uri hose. Uyu munsi tukuzaniye inkuru y'urukundo kandi inkuru mpamo. Ni inkuru yiswe Lolita. Iri ni izina ry'abakobwa risobanuye umukobwa w'uburanga buhebuje. Kanda kuri subscribe ukandi no kuri ako kazogera ubone ibiganiro byacu ku gihe. Genda Noelo nguhaye ikaze. Lolita ni inkuru y'urukundo yanditswe mu mwaka w'1995 ishingiye ku nkuru mpamo yandikwa n'umugabo witwa Vladimir Nabokov, n'umugabo ukomoka mu gihugu cy'Uburusiya. Uyu akaba ari n'umwanditsi wamamaye cyane kuri iyi si mu bijyanye no kwandika inkuru z'urukundo mu myaka yatambutse. Aho wakwibaza uti inkuru ya Lolita ni inkuru iteye ite? Lolita ni umutwe watoranyijwe n'umwanditsi w'ibitabo, by'umwihariko ibitabo bivuga ku rukundo. Vladimir ahitamo kuba ari ryo zina yitiye inkuru, ariko mu by'ukuri bigendanye n'inkuru mpamo. Lolita ni izina ryiswe inkuru y'urukundo y'umukobwa witwa Dolores Hayes n'umugabo witwa Humbert. Uyu Humbert yavukiye Paris mu gihugu cy'Ubufaransa mu mwaka w'1910. Igihe cy'ubwana yakimaze mu gace kitwa French Riviera. Aka ni agace gaherereye mu Bufaransa bw'amajyepfo ashyira uburasirazuba, ni ku nyanja ya Mediterane. Gusa mbere yo kuvuga ku rukundo rwa Dolores na Humbert, reka tubanze tuvuge ku mukunzi wa mbere wa Humbert, ariwe Annabelle Lee. Muri aka gace ka French Riviera Humbert yakuriyemo niho yaje kumenyanira n'umwana w'umukobwa witwaga Annabelle Lee, umukobwa yakundanye nawe bwa mbere. Urukundo rwabo rwaje gukomera cyane, gusa ibi byishimo ntibyarambye kuko uyu mwana w'umukobwa Annabelle Lee yaje kwitaba Imana ari muto kuko yari afite imyaka 12 y'amavuko. Uyu mwana yishwe n'uburwayi buzwi nka typhus. Ubu ni ubwandu buterwa n'amabacterie cyane akunda gukurira mu dusimba tuzwi nka fleas. Ubu ni ubwoko bwa insecte cyangwa inigwa habiri mu Kinyarwanda, tukaba tujya kumera nk'ikivumvuri. Kugira ngo ufatwe n'ubu bwandu birumvikana aka gasimba karakuruma. Urupfu rwa Annabelle Lee rwahise ruba inkomoko y'ihungabana rya Humbert kubera urukundo yamukundaga. Iri hungabana naryo rimutera kujya afata abana b'abakobwa ku ngufu, ariko abana bose bakaba bari mu kigero nk'icya Annabelle Lee, wa mukunzi we wa mbere, kuko bose babaga bafite hagati y'imyaka 9 na 14 y'amavuko. Uwamenyekanye cyane muri abo bana ni Dolores Hayes. Twatangiriyeho iyi nkuru ariko tukaba tumuretse kuko igihe cye nacyo kiraza kugera. Mbere y'umwaduko w'intambara ya kabiri y'isi, Humbert yaje kwimukira muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuye Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Intambara irangiye yaje kwimukana none ajya gutura muri Ramsdale. Aka ni agace gaherereye muri New England, aha ni mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo inzu yari atuyemo yaje gukongorwa n'inkongi y'umuriro atayimazemo kabiri, maze mu gihe yari ariho ashaka icumbi rishya aza guhura n'umugore w'umupfakazi witwaga Charlotte Hayes wari ufite inzu ikodeshwa. Humbert yumvikanye na Charlotte umunsi wo kuza kureba iyo nzu. Umunsi uragera, Humbert ajya kwa Charlotte Hayes amwereka ya nzu, yewe aranamutembereza mu busitani bwe. Bageze mu busitani rero, Humbert yahasanze umwana w'umukobwa ufite uburanga, kandi uyu mwana neza neza yari mu kigero nk'icya Annabelle Lee, wa mukunzi we wa mbere yabuze kubera urupfu. Akibona uyu mwana yahise yibuka umukunzi we yabuze, maze ahita afata icyemezo cyo kuza muri iyo nzu atazuyaje. Buhoro buhoro Humbert yatangiye kuba mutima muke, umunsi ku wundi agashakisha uburyo yakwiyegereza uyu mwana ari we Dolores Hayes twatangiranye inkuru, akaba n'umukunzi wa kabiri wa Humbert nyuma ya Annabelle Lee. Humbert yiyegereje Dolores Hayes ashakisha uburyo bwose yazamusambanya nubwo yari akiri muto. Nyuma y'iminsi mike, ishuri uyu mwana yigagaho ryaje kubategurira urugendo shuri, maze aragenda. Humbert asigarana na nyina wa Dolores ariwe Charlotte Hayes. Adatinze, uyu mugore yahise yandikira ibaruwa ndende Humbert amumenyesha ko yamukunze uruhebuje kandi ko afite amahitamo abiri: gushakana nawe cyangwa akamuvira mu nzu akagenda, kuko kuri we yumvaga iki cyifuzo cye cyanzwe cyaba ari igisebo gikomeye cyane. Humbert nyuma yo kubitekerezaho yahisemo gushakana na Charlotte, nyina wa Dolores, gusa ntiyabikora kubw'urukundo amufitiye, ahubwo abikora kubw'indi mpamvu. Iminsi irahita, uyu mugore ashidikanya ku rukundo Humbert amukunda,
ari nako yatangiraga kumugenzura by'umwihariko ku myitwarire yagiraga iyo uyu mwana Dolores yabaga ari aho hafi. Charlotte nyuma yo gusanga Humbert afite uyu mwana w'imigambi itari myiza, yatashywe n'ubwoba maze yanzura guhunga, agahungana n'umwana we. Yandikira amabaruwa menshi inshuti ze zose aziburira anazimenyesha ububi bwa Humbert, aho ijambo ryagarukaga kenshi muri ubu butumwa ari mushyira abana banyu kure ya Humbert. Mu gihe uyu mubyeyi yari asohotse mu nzu yiruka cyane ahunze ajyanye na ya mabaruwa, yakubitanye n'imodoka iramugonga ahita yitaba Imana. Humbert nawe aza yirukaho gutabara, afata isakoshi ya Charlotte ari we nyina wa Dolores, arayisaka asangamo za nyandiko, arazica ahita yihuta ajyaho wa mwana Dolores yari ari mu rugendo shuri. Ahageze yasabye abarezi b'uyu mwana ko bamumuha, ndetse bamenyesha ko nyina arembye kandi ko amukeneye. Nabo nta kindi bari gukora muri aka kanya kuko bari basanzwe bamuzi nk'umugabo wa nyina, bamuhaye umwana aramujyana. Humbert yahise yihuta afata Dolores amujyana kuri hoteli. Iyi ikaba ari hoteli nyina wa Dolores yari yaramweretse, anamubwira ko umunsi umwe ashaka ko bazayisohokeramo. Bagezeyo Humbert aha ibinini byo gusinziriza uyu mwana w'umukobwa Dolores. Ibi byose abikora kugira ngo amusambanye. Akibimuha yabimuhaye amubeshya ko ari utunini twiza twa vitamine bya cyana. Dolores ntiyashidikanya, arabifata maze arabinywa. Mu gihe Humbert yari ategereje ko bimusinziriza, muri iyo hoteli mu cyumba Humbert yari arimo ari kumwe n'uwo mwana utangiye guherezwa na doze z'imiti, haje umugabo wasaga naho azi imigambi mibisha Humbert yari afite uwo mwana Dolores. Gusa baje guhurira hanze y'iyi hoteli. Mu kiganiro bagiranye Humbert yamusabye imbabazi, amubwira ko ingeso nk'iyo nawe yayigenzuye agasanga ari mbi, kandi nyamara ibi Humbert yabivugaga abeshya, yirengagije ko asize umwana ku buriri ariho ahondobera. Humbert asoje ikiganiro na wa mugabo yahise asubira mu cyumba. Iryo joro ntiyagize icyo atwara wa mwana Dolores. Mu gitondo nibwo Humbert yabajije uyu mwana niba yarigeze akora imibonano mpuzabitsina, maze Dolores amusubiza ko mu gihe yari ari mu rugendo shuri yabikoze n'umuhungu mukuru wari mu ikipe bajyanye. Humbert isaho bari bamukuye nawe yahise afatiraho ahera ubwo akoresha Dolores imibonano mpuzabitsina nk'umugore we, kandi ibi byose byariho biba Humbert atarabwira uyu mwana ko nyina yitabye Imana azize impanuka. Nyuma Humbert amubwira ibyabaye kuri nyina, amufasha no kubyakira akoresheje kumutembereza ahantu hanyuranye, gusa ari nako amusambanya. Humbert nyuma ajyana Dolores ku rindi shuri, gusa akamuhozaho ijisho, yaranamusabye kudateretana n'abandi bahungu, ndetse anamubuza kujya yitabira ibirori batari kumwe. Muri iki gihe wa muntu wari warakomeje gukurikirana ibya Humbert nawe yari inshuti ya nyina ya Dolores, kandi nawe yari yarakunze uyu mwana w'umukobwa. Dolores yaje gutandukana na Humbert, ahita akundana na ya nshuti ya nyina, gusa nawe baratandukana, aza kongera akundana n'undi wa kabiri, ndetse we birangira babanye. Aya makuru Humbert yaje kuyamenya ubwo yari agiye gushakisha aho Dolores yaba ari ngo amuhe amafaranga nyina yasize. Nyuma yo kubyumva umujinya uba mwinshi, maze Humbert ajya gushaka imbunda, araza arasa wa mugabo wa Dolores amasasu menshi aramwica. Humbert nta kindi cyari gukurikiraho usibye gufatwa agafungwa, ashinjwa icyaha cyo kwica ndetse no gusambanya umwana muto. Gusa muri gereza Humbert yasabye ko iyi nkuru ye itajya hanze kugeza ku rupfu rwa Dolores. We yari akivuga ko akunda, kuko yari yizeye ko ngo niyo byafata imyaka Dolores azagezaho akamubabarira. Ibi ntibyamuhiriye kuko Dolores yaje kwitaba Imana ariho abyara. Aha hari kuri Noheli y'umwaka w'1952. Icyizere cya Humbert cyo kubabarirwa kirangira uko, maze nawe aguma muri gereza ategereje urubanza n'igihano azakatirwa. Inkuru y'ubuzima bwa Humbert uko yatangiye nabi ni nako yarangiye, kuko muri iki gihe yari ategereje igihano azahabwa, yaje gupfira muri gereza azize uburwayi bw'umutima. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iyi nkuru y'urukundo kandi impamo. Ukeneye gukurikira izindi nkuru z'urukundo n'ibiganiro binyuranye, kanda kuri subscribe ukande no kuri ako kazogera bikugereho ku gihe. Naho jye ndi Noelo, Imana ikurinde aho uri hose.